来关心亚塞拜然针对南高加索纳卡地区亚美尼亚征讨发动军事攻击了后，头一批大概有1000外难民日时的时下过边界去到亚美尼亚。另外一方面，俄罗斯已经对外表态讲因无要介入这场冲突，这嘛造成亚美尼亚的总理已经去配面，讲因会改变久长以来挖靠俄罗斯的外交路线。亚塞拜然军队顶礼拜以反恐部做理由，对南高加索纳戈尔诺卡拉巴赫地区的亚美尼亚村庄发动24小时的攻击行动，造成至少200亚美尼亚的居民、90个亚塞拜然士兵，也甲5个俄罗斯维和部队士兵死亡。亚美尼亚的分离主义武装部队宣布停战求和，头一批1050个难民日时下过边界，进入亚美尼亚村庄的科尔尼佐尔。Մենք էլ այսօր դուրս եկանք, ասում են ժողովուրդը պետք է դուրս գան կամ էլ ադրբեջանական պասպորտ վեկալեն, մենք էլ ադրբեջանական պասպորտ վեկալող չենք։ 经历炮火摧残，加一家伙仔大细会当炸走的物件，全部潜入去2台厢仔车，倒去亚美尼亚的60岁老大人，甲媒体讲全村500人，敢若40人到处死亡。Последний день была, мы еле-еле живы остались, да. Вот такие дела были. Страшно были. Там было и бомбежки, и всякие, не только в постах, а на селах, на всех сторонах. У нас есть там трупы. 侵占纳戈尔诺卡拉巴赫地区的控制权了后，亚塞拜然当局表示，希望当地12万居民会当伫社会站起，会甲因当作平等的公民对待。不过，亚美尼亚当局是警告因可能去拄到种族清洗。分离主义武装部队的顾问甲路透社记者表示，99.9%的人拢想要离开。亚美尼亚也答应会免费提供住宿。亚美尼亚总理帕辛扬日时伫全国电视演讲中讲，对俄罗斯拒绝介入冲突表达强烈的不满，讲做俄罗斯主导的集体安全公约组织 CSTO 军事加政治合作无效果，而且机能不全，应该爱改变长久以来挖靠俄罗斯的外交路线。俄罗斯外长拉夫罗夫是伫联合国大会表示，双亚已经无战乱啊，应该建立和平的时阵啊。公司新闻王慧文编译。